السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah wekitiibwa tumwebaza akyawanidde entunuusi zaffe okubanga zikuba bulungi. Tumusaba Allah tabaraka wa taala sokusasa n'ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wasallam. Tuli ku darusu eye-14. Darusu eye-14. Naam. Tukyali mu Fatha Madieno. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tuina ayatuna آذانهم للكافرين سبحانك كلمات خالدون يا بني قانتات غاوين غين وانغال غاوين لإيلاف همزة وانغال لإيلاف نلام وانغالا رواكانو ntegereka katuga nti liilafi denchino liilafi quraishin kati wano bakosa hamza ku kigambo wano bakosa alifu ntegereka because eno hamza ne alifu byebimu ntegereka kati kitegeze eno hamza wano wansi weeri ntegereka so katuga nti eno ya ewangaza hamza liilafi quraishin kategedde khatayakum abidatin tuliwamu wagamba nti you present your work on my WhatsApp amute mujja mamumanyi fika tubiteekeyo bana babuuza nti alam yatikum nadhir tebabajjira abasomesa ne bababuulira abawalimu nti kino bwe kirina okukolebwa. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.